Wara l-attakk tal-Prim Ministru Robert Abela fuq Roberta Metsola waqt il-programm fuq TVM, l-MEP Laburista Alex Agius Saliba inqabad jikdeb fuq il-President tal-Parlament Ewropew. F'post fuq il-medja soċjali Ġus Saliba ħassu urtat għaliex Roberta Metsola esponiet l-ebusija tar-ras tal-Gvern Malti fil-konfront tal-istudenti l-allima u l-ħaddiema tal-Università u l-Emkast u spiċċa jattakka lill-medja indipendenti li rrapportat dak li qalet il-President Roberta Metsola. Dan kollu juri kemm Ġus Saliba rrid jagħmel sarima maħar Roberta Metsola biex ma titkellimx dwar dak li qed iseħħ f'Malta, fejn video li ttella fuq Facebook u attakka wkoll l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. Fl-artiklu tal-Love in Malta li jurta lil Ġus Saliba, Roberta Metsola appellat lill-Gvern ta' Roberta Abela biex jieqaf u webbes rasu u jaħli l-ħin tal-ħaddiema u tal-istudenti tal-Università u tal-Emkast. Love in Malta fir-rapport tagħhom inkludew li dan l-artiklu kien parti mill-kampanja Ewropea, artiklu li l-Parlament Ewropew m'għandu ebda dritt editorjali fuqha. Anzi, l-Parlament Ewropew jagħti l-libertà lil ġurnalisti li jirrapportaw u jinvestigaw dak kollu li jagħmlu l-MEPs. Din il-gidba ta' Alex Agius Saliba tkompli mal-kampanja qarrieqa li beda Robert Abela, maħsuba biex tattakka lil President tal-Parlament Ewropew u l-MEP Nazzjonalista Roberta Metsola qabel elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej.